Jengkol tua, bismillah. Hmm. Lalap jengkol tua, jagong putren, ada daun pucuk, daun singkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, kumaha dararamang kasadayana, sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikannya ikan laut, ikan selar ya. Nasi jagung sambal tarasi. Sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jengkol tua, bismillah. Wanginya. Nasi jagung. Wah, semuanya enak banget. Mantep. Mantapnya. Enak banget pemirsa. Selar, sambal, wangi banget. Juara. Putus daun singkong, sambal, belawak. Wah, mantapnya. Enak asli.
Surga dunia, belwek. Jengkol.
Alhamdulillah. Saatnya minum es mantapnya. Saatnya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketagihan minum es setelah makan. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Segernya, bismillah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Andri 20 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.